الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين وأصلي وأسلم على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ألغنمي كم هكردو هج كوريا ميغندني إمام النووي رحمه الله سالس حديث شرح اگوتو ميدو مي كيان همجه فواني مي فتوگه فسونا حديث ني حديث كم يوني عن أم المؤمنين أم عبد الله عائشة رضي الله عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد رواه البخاري ومسلم وفي رواية للمسلم من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد من حديث جمانك أم المؤمنين أم عبد الله عائشة رضي الله عنها أريهم رباب جنبه الله رسول صلى الله عليه وسلم حديث قربي تمامنجي مدينوغا شرع قربا فوا نكمه بدعاء وفدا في هذا الناشئ فهي اكمه بني باطل رد وبيجن ادي امام مسلم کے روایت گوے تمامنجي مدينوغا شرع قربا فوا نك عمل كفي هذا الناشئ فهي اكمه بني باطل رد وبيجن من حديثك نبي صلى الله عليه وسلم لغوتي أم بكمنا أدي ألغن منك ما كمنا عائشة رضي الله تعالى عنها قاريهون رباب جنبا حديثه عائشة رضي الله تعالى عنها كنيا أي أم عبد الله كمنا داري كامبل بس لبوادا جنفوا بكامبل نون نماس كنيا جبتوغا أم عبد الله مهين بينو كره مانكي عبد الله ما كمنا مين إنجني داري نمي هكا بس كنيا جبتوغا مفادا نام بينو كره بدانك داري عندي نكمو غويس إكمنا عائشة رضي الله تعالى عنها أي أبو بكر الصديق رضي الله تعالى عنه داري كمبلو خديجة رضي الله تعالى عنها فوق نبي صلى الله عليه وسلم قاله إم لبوتكم بدو بكمبلكي عائشة رضي الله تعالى عنها أدي نبي صلى الله عليه وسلم كابن فروتو گتري اكلي گفانو كابن كوربي هما اكني بكور وري انهنكي اي عائشه رضي الله تعالى عنها اكمنا اكي ديلتي فقه وري علم وري بكمبره نبي صلى الله عليه وسلم එකමනා යහම එකනි විකුරුවේගේ ගොතුක කෑවනි කරබි එකමනා කමුග වාති එකමනා ෆඛුර් වෙරිබ වඩා ගන්නවා ඉමාම් අස්-සහබි රහිමහුල්ලාහ එකමනාගේ ඉල්මු ෆුලා බෙහෙ ගොතුම් විදාලවනි එයි උම්මතුගේ එම්මෙ ෆිඛු වෙරි අංහෙන් සාහිබයි අබු මූසා අල්-අෂ්අරි රහිමහු රදියල්ලාහු තාලා අන්හු විදාලවනි එවස් හදීස් ඔළුන් අරාග عائشة رضي الله عنها قالوا سؤالك في نما حديثك علم كمنا أريهم تمام بكلونا اللي بي إمام الزهري رحمه الله بدالواني نبي صلى الله عليه وسلم هريها بكبلنا هريها أنهن كبلون علم جماعة كريكم غبيس عائشة رضي الله عنها علم يغفره ituru wegembe ekamana nabiya sallallahu alaihi wasallam garihum dehas duisat diha hadith riwa kurab wafwe abu harawi
ಫಸ್ದೊಳಸ್ ಹ ಅಹರುಗ ಹಿಜುರೈ ಫನ್ಸಾಸ್ ಅವ್ವಣ ಅಹರುಗ එකමනාය නබිය සල්ලල්ලාහු අලයිහි වසල්ලම් කෑවෙන කුරෙව්වි කෑවෙනිගේ අකුදු කුරෙව්වි එකමනාගේ උමර් ෆුළු හයෙන් නුවත හයින් අහරුග එකමනාය කුරේ කුරෙව්වි එකමනාගේ උමර් ෆුළු නුව අහරු ෆුළුග mi kෑවෙන ෆුළා ගුළුවෑගෙන් නබිය සල්ලල්ලාහු අලයිහි වසල්ලම බරපොඩ ෆුරස්සාර කුරාගෙන මෙස් දන්නවා හකි ආසුගතිගේ හුළඟුගේ මීහුම් දීනා මේ ඉස්ලාම් දීනා දෙකොළු විෂ්ණුගේ මීහුම් mi kෑවෙන ෆුළා ගුළුවෑගෙන් නබිය සල්ලල්ලාහු අලයිහි වසල්ලම බරපොඩ ෆුරස්සාර කුර අදි දීනන් උලෙන් මසකි කුරා මියුණා mi kෑවෙන ෆුළා ගුළුවෑගෙන් බරපොඩ ෆුරස්සාර කුර algun ms darna kamegi namme salguna mi kෑවෙන ෆුළා මෙදුග විස්නාදාර ෆාහග වර මුහිම් කමින් උන්නානේ නබිය සල්ලල්ලාහු අලයිහි වසල්ලම් ರಿಸಾಲತಾಗಿನ್ ಫೊಣುಬ್ಬುಮುಗೆ ಕುರಿಗೆ ಎಕಲೆಗೆ ಫಾಣಕಿ ಮಕ್ಕಾಗೆ ಮುಶ್ರಿಕುಂಗೆ ಅರಿಹುಗ ವರ ಮಕ್ಬೂಲು ಮತ್ವಿರಿ ಬೇಕಲಿಂಗೆ ಎಕಲೆಗೆ ಫಾಣಕಿ ಎಯಿ ಅಮೀನುಗೆ ಲಕಬುಲಿ ಬೋಡಾಗಿನ್ನ ಬೇಕಲೆ ನಮ್ಮ ರಿಸಾಲತಾಗಿನ್ ಫೊಣುಬ್ಬುಮ ಫಹುಗ ಎಕಲೆಗೆ ಫಾಣ ವರ ಬೊಡತಿ ವರ ಗಿನಗುಣ ಫುರಸ್ಸಾರ ತಕ್ಕುರವು ವರಂ ಹಡಿ ನಂತಕು ಎಕಲೆಗೆ ಫಾಣ ಕಿಯು ವರ ಬೊಡತಿ ತುಹುಮತ್ತ ಕುರವು ನಮ್ಮ ಎ ಮುಶ್ರಿಕುಂ ಬೆಸ್ ಮಿ ಕ್ಯಾವೆನ ಫುಳುಗೆ ವಾಹಕೆ ದಕ್ಕಾಫೆ ನೋನ್ ಮಿ ಕ್ಯಾವೆನ ಫುಳುಗೆ ವಾಹಕೆ ಮಿ ಕ್ಯಾವೆನ ಫುಳ ಗುಳುವಾಗಿ ಎಕಲೆಗೆ ಫಾಣ ಎವ್ವೆಸ್ ಹಡಿ ಬಹೆ ಉತುರು ಬಹೆ ಇನ್ನು ರದ್ದನ್ನು ಕೊರೆ ಮದೀನಾ ಬಡಾಗಿನ್ ಎತಾವನು ಮುನಾಫಿಕುಂ ಬೆಸ್ ನಬಿಯ ಸಲ್ಲಲ್ಲಾಹು ಅಲೈಹಿ ವಸಲ್ಲಂ ಅವರ ಬಡದೆ ಕೊಳುವರಿ ನಮ್ಮ ಎಮಿಹುಂ ಬೆಸ್ ಮಿ ಕ್ಯಾವೆನ ಫುಳ ಗುಳುವಾಗಿ ನಬಿಯ ಸಲ್ಲಲ್ಲಾಹು ಅಲೈಹಿ ವಸಲ್ಲಂ ಎವ್ವೆಸ್ ಎಚ್ಚೆ ಎವ್ವೆಸ್ ವಾಹಕೆ ದಕ್ಕಾಫೆ ನೋವಾ हम एगोत मदीना गवळुनु यहूदीं बेस मि कෑವೆನ ಫುಳಾ ಗುಳಿಗೆ ಗುಳುವಾಗಿ ನಬಿಯ ಸಲ್ಲಲ್ಲಾಹು ಅಲೈಹಿ ವಸಲ್ಲಂ ಎವ್ವೆಸ್ ವಾಹಕೆ ಎವ್ವೆಸ್ ಹಡುತುರು ವಾಹಕೆ ದಕ್ಕಾಫೆ ನೋವಾ ಎ ಮೀನ್ ದೇಹವಣಿ ಎ ಜಮಾನುಗ ಈಕಿ ಮಸ್ಸಲೆ ನೋನೆ ಗೊಡುಕಮೆನ್ ನೋನೆ ಎ ಜಮಾನುಗ ಮೀಸ್ತಗುಂಗೆ ತೆರೆಗೆ ಫೆತಿರಿಫೋ ಒಯ್ ನುನಿ ಅರಬಿಂಗೆ ತೆರೆಗೆ ಏರುಗ ಒಯ್ ಆದಕಾದೇಕೆ ಈ ಕುಡ ನಂಗೊಳ ಕುಡೆ ಉಮರು ಹಾಗೂ ಕುದಿನ್ನ ಕ್ಯಾವೆಲಿ ಕುರ್ಮಕ್ಕೆ ಏರುಗೋ ಇಕ್ಕಮಕ್ಕೆ ಮಸ್ಸಲೆ ನೋನೆ ಐಕಿ ಏರು ಇತಾ ಜೆ ರಾಜ್ಯಕ್ಕೆ ಸ್ವರಫಾ ಕಾಜೆ ಎಂದೆಂಬಿ ಸಮ ಕುದೆ ವರಕ ಲಾವು ನುಮರು ನಿಹುಂ ಕ್ಯಾವೆಲಿ ಕೊಮ್ಮುಳು ಎಮ್ಮೆ ಐಕಿ ಆದಕಾದ ಗೊತ್ತ ಬಜಾರ್ ಎವ್ವೆಸ್ ಮಸ್ಸಲೆ ನೋ ಐಕಿ ಎವ್ವೆಸ್ ಮಸ್ಸಲೆ ನೋ ಗೊತ್ತ ಏಕಂ ಕುರೆಬ್ಬಿ ಎಹೆಂಬೆಗಿನ್ ಏರುಗೆ ಮೀಸ್ತಕುಂ ಎ ಕ್ಯಾವೆನ ಫುಳಾ ಗುಳುವಾಗೆ ಎಚ್ಚೆ ನುಬುಣನಿಸ್ ಹಮ ಗೊತ್ತ මිෆද ලවුමුරෙක්ග කෑවෙනි කුරම් බාරවලමකි මි උම්මතුග මුඅතබර එවස් ඉල්ම්වරියක එකම ගවාලා වකාලාතුක දවතු දෙ හදාකමෙන්නු එවස් ඉල්ම්වරියක උඩ ඉරුග ලකුදින්න කෑවෙනි කුරාෂ මිෆදෙන් ගවාලා කමෙන්නු එවස් මින එරුග ආදකාදේ ගොතුග එකමෙන් ඒ ආදකාදේ ගොතුග ඔන්න කන්තත්තෝගේ මුරාද කි නබිය සල්ලල්ලාහු අලයිහි වසල්ලම් ගරිහු ආදකාදාගේ ගොතුග ಏರುಗ ಕಾಫರುಂ ಬೆಸ್ ಮುಸ್ಲಿಂ ಬೆಸ್ ಕೊಂಗುಳೆ ಕಂತತ್ತ ಎಫದ ಕಂತತ್ತಕಿ ನಬಿಯ ಸಲ್ಲಲ್ಲಾಹು ಅಲೈಹಿ ವಸಲ್ಲಂ ಗಾರಿಹುಂ ಎಕಮ ಬಾರುದೆ ಹದೀಸ್ ಬಸ್ಫುಳೆ ನೆಕ್ಕಮು ಗವಾಣಮ ಹೇಗೆ ಮಾಣಕೆ ಹುದ್ದ ಕಮಕೆ ಈ ಸುನ್ನತೆ ನೋನೆ ಈ ಹುದ್ದ ಕಮಕೆ ಎಮ ಎವತ ಬಜಾರೆ ಹುದ್ದ ಕಮೆ ನಮ್ಮ ವೆಸ್ ದೀನುಗೆ ಇಲ್ಮ್ ವರಿ ದೀನ ದಾವತು ದೆ ನಿಹುಂ ಏಕಮ ಬಾರು ಅಳ ಏಕಮ ಕಕಂ ಕುರೆನ್ ಜೆಹೆನ ಕಮ ಶಾ ಕುರಂ ಬಾಣಕಮ ವಕಾಲತು ಕೊಂಗುಳೆ ಕಮೆನ್ನು ಕಮಕೆ दिन मीगा हम फाहक कोल्लन जे वरम मुहिम काळगुण तेरेगा हागु उमरेग क्यावेन कोफी ऐ वर बोडकम हग्गिನ फारा बाणी जे राज्य कानून ತಂದೆ ಗೊತ್ತುಂ ಬೆಸ್ ಐ ಮನಾ ಕಮ್ಮಿ ಗೊತ್ತುಗ ಮಿ ಒನ್ನನಿ ನಮಸ್ ಅಳಗುಣ ನೆಂಗೆನ ಬೈಫ್ ಫಹಾರ ಕ್ಯಾವೆನಿ ಕುರು ಹಾಗು ಉಮರೆಗ್ ಕ್ಯಾವೆನಿ ಬೇರು ದರಿನ್ ಲಿಬುನಿ ಅಳಗುಣ ಮಂಗೆ ತೆರೆಗ ತಾರೀಫ್ ಗೆ ಬಸ್ತಂಗ್ ಇಫದ ಮಿಸ್ಮೋನ್ನ ಕೊಫೆಸ್ ಬಹು ಹೀಗೆ ಕುಡ ಕುಡ ದೋಸ್ಕೊಳಕು ನಹರ್ತ ಹೆ ಕುರಿ ಅಳವಣ್ಣ ಅಂದಾನುಗ ಹೊರಜ್ಜಿಯ ರಾಜ್ಯಗೆ ಉತುರುಗೆ ರಾಶಕ ಕುಡ ಕುಜ್ಜಕು ಅಳವಣ ಮಿಕಿ ಆಗತ್ತು ಕುಡ ಕುಜ್ಜಕು ಮನೆ ಕಾನೂನಿಗೆ ಗೊತ್ತು ಕುಡ ಕುಜ್ಜಕು ವಿಹಾಗೆ ಎ ಕುಜ್ಜಾಗೆ ಕಾವಿನ ಬೇರು ವಿಹಾಗೆ ಜಿನೆ ಕುರಿ ಫಿರಿಹಂ ಕುಜ್ಜಾಗೊಸ್ ಏನಗೆ
evihe kuda kujja nagage ekam gor photo ta kam mihun ta'rif ko emme ago emme kuda emme zuwa bappe mune ta'rif ge bawr basta aluna menna fenna raddu kurita names kaavenya islam shariatu gami onna gota koffiya ekamaki gina fara mi onnani barbodu gohegge gotuga sifa kurefa algonu menge sikundita kabbay ko mihun badda difa kantattay kisaw mi hadith ga nabiyya sallallahu alaihi wasallam hadith qur'ani man ahdatha fi amrina hadha ma laysa minhu fahuwa radd timam menge mi diinuga sharu kurabba fawa nekkame maanaki bid'ai ufadda fi mi hada an-nashi fahi ekame bani batil we raddu we genne maanaki qabul en kurabba mi diinuga ne bid'ai mehaku kurikamuga bejjiya ikitame hewarangalo niyatega kurikamuga yes ekame Allah subhanahu wa ta'ala ge hadratu qabul we genne nudan imam muslim ge hadith ga mi onnani man amila amalan laysa alayhi amruna fahuwa radd timam menge medinu ga sharu kurabba fawani amale evves amale kofikamuga wana ma fahi ekame bani batil we raddu we genne mi haditha ki mi islam dinu ge aslu tahuge tere baram muhimmu asle ei alukame qabulu beveni nabiyya sallallahu alaihi wasallam dakkaba devvi gota daskot devvi gota koggenka mi hadithun engeni mi dalil webe kiriti qur'anuge mi ayatun wa anna hadha sirati mustaqiman fattabi'uhu mi timan raskalange sida begemba mage fattabi'uhu tiyabamihum imaga tabawash ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله انهم مغتك تيبامهم تبان واش يرون كلانge magun tiyabamihum bakibege hingada Allah subhanahu wa ta'ala ga hadratuga amala qabulu gembani desharutengega himenige furatama sharutaki ikhlas tarika ma kufur ekura amal ekura alukamaki ei hama ekani Allah subhanahu wa ta'ala ga wajhu fulataka ila subhanahu wa ta'ala ga hadratun thawabu edigen kura kamakavu enun maqsade e alukamu gannetu e alugan me foto ge furatama hadith ge wahagata kiya fawana innamal a'malu binniyat amal tabani niyatu ge maccash mane ki ikhlas tarikamu ge macca amal qabul we gambani mi furatama shart devana shartaki mutaba'a ay nabiyya sallallahu alaihi wasallam genes devvi gota ekan kurum mi desharutu alukam ga furiham wanje min evve sharuten univejji kam ga wanam alukame gabulen nukurevene min esharutu warafuriham wefa ane sharutu univejji kam ga wanama alukame qabulen nukurevene mi desharutu alukamuga furihama bana fariga mihaku munafana shariatuga asawa alukame shariatuga sharu kurabbafawa alukame nuwata ekamaku shariatuga asawa sifanu ehen sifa ekan kogge amal qabul kuredane he nuwata ekam bane raddu kurvigemba etchakan hicce shariatu ga aswa alukan tattakuramman shariatu ga aswa gota enum gota ekam kofikam gwana ekam raddu kurweginda misalaka balama alun menna namada fahuga Allah ta'ala wahi kurban namada fahuga dhikr kurash fa idha qadaytum as-salata fadhkuru Allah tibamu namadu ko ngawadi wajikam gwana dhikr kurash ekamaku الذكر كرون شريعة أسفا غتا خلافك كفكم كنا قبول ويجرن ندار مثالك بعلون فنان علون بين أوتر قوم توجا نما دفعوا جايين الذكر قرآن جماعة هذا لا إله إلا الله بنجيه ذكر تكيا ممكن مندان إمن إفار أي ذكر كرمكي شارو فواك نماس إمهم ذكر قرآن قوي أي شارو فواك تنو أي قوي الله حضرته قبول ويجرن ندان
den nabiya sallallahu alaihi wasallam tabawu mutaba'a furihama wani alukamuga hasharute furihama wege furatama sharutaki kura amalaki e amalu kurave sababu shari'ata khilafan wa sabakabu amalu baki sabakattaka kurani e sababaki ei shari'ata khilafan wa sabaka banje misalak mehaku geyab ganna komme faraku derakotuga namaz kura namaz ki sharu kore fawaj namas geyab ganu mafahuga kura derakotuga namaz ki shariatu gonne ichche derakotuga namaz tum saga miskitab ban derakotuga namaz kurum wudu ko derakotuga namaz kurum mengu sebor shariatu namaz kura nigota baki sabata gulige aswa halat minum halat tawga egota baki sabaka gulwalage namaz kurmaki ei mutabaage sharutan mutabaaya khilaf wakam ehe misalaka baduru hangurama eki muslimuna warabbur kamiyab libun hangurama names baduru hangurama komme aharaku baduru hangurama ga duwas kulagotuko faahaga kur mi shari'atuga ekamuge sababu ay kamennu ema komme aharaku badu kulagotuko baduru hangurama age mi kamiyabi faahakku mi kambani raddu kuregemba kama mi gota muriha kama pesdan komme aharaku aharud fure duwas faahakku komme aharaku mi men kamek faahakku ay shari'atuga ekan faahakku jehe sababen oy kamennu eme fada kankam wani biduagateriya raddu kuregemba devana kamaki kura amaluga baave shari'ata khilafun misalaka udhiyage gotuga kukule katil udhiyage sharu kure fawaj udhiyage gotu katiluma barudu fin asan naam sofi geri bakari jamal ema minu ngecce udhiyage gotuga katidafi kamuga wanama qabulu wegene nuda ema ekura amaluge baave e wanje shari'ata khilaf nuwaj timmana sharutaki kura amaluge minbar shari'ata khilafunu misalaka wudu kura iruga emme ginave gimpes gunawantoga fennum yonnani timfa evre itura fennum yoti evre itura hataru far fenni fasfar fenni ehemje yoti am kuruma sharu kure fawa aswa minbar evre itura ngekhof e bannani biduagetere ekame qabul wegen udan mutaba'a sharut ta ko tere mi gota kura kam ko wana me sharut furiyam wegen udan hatarona kam kura amal ge kayfiyatu goy shari'ata khilafun zalika ruku'a barakun sajda kurum ifada komme kam e kura kame amare aswa gota nabiya sallallahu alaihi wasallam dakka debafa gota e amale kurum ya khilafa kura kam gwanama e wani raddu kurik faswana kamaka kura amaluge bagutuga muni bagutu shari'ata khilafunu misalaka idu namazuge kuri udhiyakati maki sharu kurefa kame namaz ekan kuran jeheni idu namaduge fahuga nuata idu namaduge kuri khutuba kyu ifada kankan dani bidu agetere hawana kamaka kura tanabbala iru shari'ata khilafanu misalaka gega i'tikafa inu sharu kurefawani miskituga ema e sharu kurefawa kamek kurma sharu kurefawa tanigga ekame kuranjeheni ya khilafa kurakum gwanama ekam dani raddu gemba kantu veteriya mi ha sharutu furihama vegen nabiya sallallahu alaihi wasallam tabawu furihama vikamuga wa den alukama muamalata gulum huriwa wara muhimmo qaida danwada fa mi darus kurkaldani alukamuge aslaki
ekama dalile nenha hindaku dalile nofennaha hindaku ei huddanu alukamuge asdaki dalile beenu me alukamuge terega alukame kura erga visnananje muhimu tinnu kutay danwalana alukamuge terin shari'atuga e alukame sharu kurefa wakan enge kankam ki ei sharu kurefa wakan e huddakan miyani kame shari'atuga hudda sharu kurefa wakan bejje e hudda alukamuge terin shari'atuga nahi kurefa wakan bejjiya ei manaka alukamuge terin shari'atuga hudda kurabbafa kame vesnenge nahi kurabbafa kame vesnenge kamuga wanama ei manaka ei alukamuge aslaki ekama dalilen otum alukamuge aslaki ei dalilen otum misalaka miye kubunabana mi dalile ne alukame ena kurani ekamaka hudda kamuga dalile vesekam haram kamuga dalile spenna kana ena mikam kurani kurani kom miya go bunani ti bidwa ekemsa tikan nukurash bunima ekam kurami ha bunafan ko ba ti dalile bunadeshe dalile ki e alukan sharu kurabunu kamuga dalile netu ngai dalile em alukame bejjiya dalile ngonnambane daliluge macca alukame kurave muamalatuga meonna usulaki shari'atuga ei hudda kamekka enge kamanya hudda kam shari'atuga ei haram kamekkan enge kamanya ei haram kame shari'atuga haram kamekkam ves hudda kamekkam ves enge neti ehem bejjiya ekam bani muamalatuga hudda kamak muamalatuga jeheni haram kamekkam dalilen hot alukamuga aslaki haram bu dalilen mogen huddawani muamalatu ga aslaki huddabu haram wani dalile oyke mikan kamaki haygotu galgonu men war boda samalu kan denje kayme nabiy sallallahu alaihi wasallam garihum aswa gota enge gota kankan ku bayfar algunna kurave kamemi nabiy sallallahu alaihi wasallam mihene mikan kurabbe kale gefanu basfulga mihene oti bunima wargine mihonna kurave kamengei ekan nuko baane gote hodam masayek nuni ei ekan koffinama faafa nuko misal kame kurma amur kurebbima ekan nukoffinama faafari waane tobel ei wajibet tobel ei sunnatet tobelum ilmi gotum miki anenhi masalen ekamun ekan nukur mattaka ei wajibetto sunnatetto hodumake rangalu gote nabiy sallallahu alaihi wasallam ge sahabin ge arihakum nufennane ekale ge faano kamakan amuru kame kurman amuru kurabuma fahuga ebbe sahabiyaku suwalu kurabitane fenna kan nonnane ekamaki nokoffinama faafeerane kametto nune ekamaki wajibu kametto ekan kommen bes kuranje heneto nukuriyas massalen gotto mifada suwale ebe kan koffa ittane nufenna ebe kanum avaswe gannawa nabiy sallallahu alaihi wasallam kamaka amru kurabba kam gawana meka kura ei wanje gote nabiy sallallahu alaihi wasallam ahi kamaka amru kurabbi mehem mikan kurashe mehem bejjiya mu'minunge gotaki muslimunge gotaki ekaman avaswe gote ekes gelluma ekamino nabiy sallallahu alaihi wasallam amalu kurabbi gota amalu kurabbu kurumaki ekes gelluma baanakamenno faadawa ekale gefanuge genes debbi gota khilaf wa qatima ei gellume bedana kame nabiy sallallahu alaihi wasallam hadith qur'ani kullu ummati yadkhuluna aljannata illa man aba timan kale gefanu ummatuge emem swarganama inkar ko femihaku menuwiye sahabindana qalu wa man yaba ya rasulullah ka inkar qur'an swargan حديث قرباني من أطاعني دخل الجنة تمن كله جفان تباوى الجميع كسور قادج ومن عصاني فقد أبى تمن كله جفان نكية من ترويج كم جوانا ما يميه سور كنا ما إنكار كفي هما نبي صلى الله عليه وسلم بيان كود دست كود بيقول كله جفان عمر قرب بيقول نالو كنا من عمل تبي وركو لدانا كم هو وركو قربه تو مسه قرنجين إكن كم تري دكي غنيجين kommes goten hodagen ekokkarin anhokkarin ahagin ekan nukuvwane gote hodeto masake kurmaki ei
mu'minun ge sife no ekan egota kurevi ge nuane dua ke Allah subhanahu wa ta'ala alna mena bas yobas qabulu kurmu ge tawfiq devum adi mi misketu ge majlis galgam jama kurum fadai surge ge matir ni'matu nabiyya sallallahu alaihi wasallam darihuga jama kurum هذا وسبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. السلام